ngasi nuidawang phonghiba tongan tongan ba manipuri se phongsing degi maru oibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi meke degi mamna thamjagi ahanbada KPNPD minister TS Saitribata positive oire Housing and Berena Lusimga Lenga sida Yay School Kendra gi MLA su oiriba KPNPD minister TS Saitribata COVID-19 positive oire haidi ma ka nakna ruwa miyoi sing numit mangani natragana tari nigi manungda test tawthokpiyo haina minister masana phongdorakli Atopa pawamana Prime Minister na Manipur yauna NE State Nipan gi CM sing unaduna COVID-19 hengalakpagi matangda khanakre hauji North East State Nipan haibide Assam Sikkim Manipur Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh Tripura da COVID-19 case hengalakhibaga mari leinana Prime Minister na ngasi State Nipan asigi Minister singa video conferencing gi khutangna unaduna wari sanakre wari sakhibadu da Prime Minister na hauji NE state kharagi COVID-19 positive case hengalagriba asiga mari lainana market singda mi sauna puliba sing tawidana ba COVID-19 gi satna kanglon haksinna follow tawnaba micro level thakta akan masu sin thorang lokotna ba khankhre amasum Prime Minister na makha taraduna COVID-19 case makha tana wangkhalagriba si khudakta gi ngakthokna ba testing tracking amadi treatment mathok tai haibaga loinana laina asi ngakthoknabagidamag hena kansinba strictly oiba thabak lokhatkadabani suhaiki mana makha taraduna handakta kendra sarkarna North East State Nipana COVID-19 thengnanaba lupa crore lising kungomdoi pikhiba aduna laina asi thengnabada kanaba kya piragani loinana laina asi thengnanabagidamag North East State singna oxygen plant chamaga yankai linkhatle hainasu Prime Minister na phongdokhi atopa pawamana highway singda project paikalabasu IBR singda awaba mayoknari MPP Manipur Nitin Gadkari Union Minister for Road Transport and Highways ki miyang makara National Highway kuntraga mapan NH kuntraga taret amasum NH samaga kunga mapan puna kilometer saniga maudraga nipan sama national gi apunba project taraga mangagi lupa crore lising mariga samaga nifugu nipan thadoraktuna BJP lengakna Manipur miyam gi lambi thong fokat halle haina Kangalibasi tawpham thokpani haina NPP na lawi Congress na laingak paibada National Highway singdasu ahenma miyeng thamduna miyamda lambi thong yamna sengpatpi party gi oina uhanduna lakhidraba nate masi National Party singi tawdraba yadraba rajniti gi kangloni haina MPP organization amasu media gi thawpuriba Dr. S Ibomsana thadorakpa sirol amada su phongdorakli Atopa pawamana mo Chief Minister na nabadana sanction tawba scheme sing haudokre ngasi Chief Minister N Birena CM Secretariat ki outhouse ta asama thawramda National Bank for Agriculture and Rural Development ki makhada tungan ba scheme kya MSCB Limited amadi Primary Agriculture Cooperative Society gi oiba infrastructure development gi scheme su sampura masum Fezol district ki oiba scheme sing video conferencing gi khutang na haudokre scheme sing asi haudoladuna CM na haikibada nabadana MSCD Limited ki khutang de Agricultural Society nifugo taruki mathakta kana ba kya piduna lakli ngasi asina CL goina lupa lakh tara PACA singda sanction tawbane Manipur State Cooperative Bank Limited na farmers singda makhogi award pa lairiba furniture POS machine thabakta onthokpa ngamlagani ngasi gi thawram asida TAN Hills ki Affairs Minister Bungjagin Balte Chief Secretary Nabadagi General Manager su saruyaki haiden su phongdorakli atopa pawamana oja singna July 15 phawgi manungna performance summit tawrakadabani Council of Higher Secondary Education Manipur ki Chairman Dr. Lamaba Mahendra na haikre pandemic na maram oiduna parikya tawduna school gi maikedi gi Evaluation Committee, Assessment Committee semduna masa gi performance July 15 phawgi manungda summit tarokna bahai krabasunga si phawda institution samga maudraga ni thoi lebigi manungda institution yangkai humpudagi hena laktri maramadun ojasina section na satra singi career gi damak gengbiraga thasigi 15 phawgi manungda thagat pirao wafam asi council gi office ta pawmi singa unabada magna phongdokibani magna makha taraduna hairiba July 15 phawgi manungda thahodaba taragadi oja singsu satra singsu amadi council gi challenges akaiba lakadoribani hauzik NEET Advance amadi Delhi University gi makhada tamgadoriba online form thaba hauragani haibisi miyam punamana khangnaraba ngaktane
काउंसिल की ओइनदी जुलाई 23 फाउबगी मनुंग डिक्लेयर तौनब होटनबनी अदुबो CBSE की येंगलगा सुप्रीम कोर्ट न जुलाई 23 फाउबगी मनुंग रिजल्ट डिक्लेयर तौनब खंगली अदुबो मसिदगी ngανꯈꯠꯅꯕ हाइरिबसिंग असी जुलाई 15 फाउबगी मनुंग मसा मसागी परफॉर्मेंस समिट तौबिरउ सुहाइखी अतोप पावमनम आइसोलेशन सेंटर लैरिबसिंग पॉलिटिकलाइज तौरप लेबक थीबनी केश्याम लंगथबाल केंद्र की एमएलए करम श्यामना हाइख्रे स्टैंडर्ड रॉबर्ट की कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर असिद लैरिबा इनमेट चामगा हुमद्रागा निपान एडमिट तौरखरे लोइनमक मसा मसा फदुना हनख्रे इनमेट सिंग असिगी इंसांग मथेल मरी मंगादी नोंगमदा तादना पीरी मरासिदा कनागुम सिंगना तोंगा संदोक्तुना पॉलिटिकलाइज तौरप यावी कम्युनिटी होम आइसोलेशन लेरिबसी लेहंदनब अमदी मफम असिदा लेदुना SOP की मतुंग इना नुमित सुदुना हनख्रबबो चंगब यारोय हेन तोंगा संदोक्तुना पॉलिटिकलाइज तौबु यावरे मसी तौबिगनो प्रजा सिंग येफनब थबक तौरपद पॉलिटिकलाइज तौरोइदबने वैक्सीन काप हाइबिसिना कोविड तगी ngathoknaba amata ngairaba pambaini haibisi इखंग खंगनरब ngaktani क्लब नहारुल सिंह डॉक्टर नर्स पुलिस न मयाम संगदुना होनरगसु पॉजिटिव ओइबा नोंगमुनोमगी हेंगलगदी अमदि सीबगी सांगसु हेंगलगदी मसी मणिपुर मियाम सि सेक्शन ब वाटपगी ममी अमा तारि अमुक्तंग नुमित मंगानी तरानी फुल केयर तौरगा सेक्शन अमुक्तंग होनदुना लैना आसि कंट्रोल तौनब होनमिनरसी हैनस फोंदोखि अतोप पावमना थाउगी ममल हेंगलकपगी मयोक्त यानिंगदब फोंदोक्तुना खोंजंग संगसिनख्रे पेट्रोल अमदि डीजल ममल हेंगलकपगी मयोक्त काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमिटी न मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कुसमनदुना काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वाबगाई लमखाइद लैब युमनाम ऑयल सर्विस पंपदा खोंजंग संगसिनदुना खोलाव क्या लाउखि खोंजंग लोइसिंग पुलिस न तनखाइख्रे ngasi संगसिलिब खोंजंग अदुगी मतंगदा खोंजंग लोइ अमा ओइरिबा अंकिम चंद्रना फोंदोखिबदा मालेमगी ओइना सुंदोक्त्रिबा थावगी ममलना असुक यामना होंगलबा मतमसिदा इंडिया अमसु मणिपुर पालिबा बीजेपी लेंगा असिना नोमो नोमगी लुपा खरा खरा पैसा खरा खरा हेनगलकपदा ngasiदी पेट्रोल लीटर अमदा लुपा चामगा मंगा अदुग डीजल गी ममलना लुपा मौद्रा हेनख्रे हाइनसु फोंदोरखि अतोप पावमनमो प्रेसिडेंट सरदार नेशनल यूनियन सेक्रेटरी सुनील यावना यूनियन मिनिस्टर सिंह उनदुना तोंगान तोंगान वफम सिंह खनाख्रे थासी की तराग हुमदुद नुमित मरीनिगी खोंगसत दिल्ली दे सतखिबा बीजेपी की प्रेसिडेंट ए सरदारना बीजेपी की नेशनल यूनियन सेक्रेटरी सुनील यावना यूनियन मिनिस्टर सिंह उनदुना तोंगान तोंगान वफम सिंह खनाख्रे प्रेसिडेंट नंगरांग अथेंगबद यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट टेक्सटाइल उनदुना मणिपुर टेक्सटाइल मेगा पार्क अमा लिंखनब अमदि नुपी सिंहबु माय पाकपा इंटरप्रेन्योर सिंह हेननब अमदि मसा मसागी ओइब सिनपम ममम लेहनबगी मतंगा वारी साखी हाइनसु पाउक्सीसन मखातना फोंदोरगले दुग मखा सतरक पोइनंगसी मणिपुर गे कोविड-19 अपडेट मैम पिजगे मैम तामिनसी मणिपुर कोविड-19 मी सिब लेप्ट्री मैम ngasi सुमियोय कुनगनि थोइने मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइब लाइखिदबसी अमसम हौखिबा पुंग कुन मरीसना मणिपुर मियोय सतरेट का मौद्रागा तरुक नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखरे दुग मियोय कुनगनि थोइना कोविड-19 लाइखिद्रे हाइरिबा मियोय सतरेट का मौद्रागा तरुक असी बिष्णुपुरदगी मारफुनी संडेलदगी निपाने चुचामपुरदगी सामगा कुन्नी इम्फाल ईस्टदगी सामगा मौद्रागा मापन इम्फाल वेस्टदगी सामगा हुमफुगा मंगा जरीबमदगी तरागा निथोय कक्सिंगदगी निफुगा तरेट कमजोंगदगी अहुम कांगपोकपीदगी तरागा हुमदय फेरजोलदगी अमा सेनापतिदगी कुनगा मरी तमेंगलोंगदगी तरागा तरुक टेंगनौपालदगी अहुम थौबालदगी हुमद्रागा निपान उखरुलदगी कुनगा तरेनी अदुगा हारिबा पुंगफम हाइबदी हौखिबा पुंग कुनगा मरी ngasi numidang waranggi pung mga apukiba update ta punna miyoy bisnupurigi miyoy mari aduga sandeldagi miyoy ani chusampurigi miyoy ama imphal eastdagi miyoy ahum इम्फाल वेस्टगी मियोय मंगा कक्सिंगदगी मियोय मंगा कांगपोकपीदगी मियोय मा थौबालदगी मियोय मा पुन मियोय कुनगनिथोय कोविड-19 लाइखिद्रे हाइरिबा मियोय कुनगनिथोय एसि थारगा अपुन बोयना मणिपुर ngasi फावबद कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लाइखिद्रबा मियोय मसिंगसि लिसिंग अमगा सहुंगा सुपनगी मापन सोरे हाइनसु कोविड-19 अपडेट्स न पल्ली लोइसिलक पोइना अतोप तेंतक पाव मना पुंग कुनगमरी मणिपुर जुलाई तरागा तरुकी मिडनाइट की टोटल शटडाउन तौरगनी हाइना लाउथोखरे दी ऑल मणिपुर 10 and 11 IRB Rifleman 2019 बेस जॉइंट एक्शन कमिटी बैबा बॉयज कंप्लीटेड कैंडिडेट सिंगना पुंग कुनगमरी टोटल शटडाउन तौरगनी हाइना स्टेट असिदा अदुसु जुलाई की तांग तरागा तरुक मिडनाइट की हौरगनी हाइना मखोइना फोंदोरकले अमसुम
essential service kumba religious activities amasung medical service patient gum asugumbagidi ban manungda komthokani hainasu jesina makha tanasu phongdorakli amasung ban kauribigi maramsina state government na makhoigi baiba boys recruitment asigi result declare tawdabagi damaktani hainasu jesina makha tanasu phongdorakli अदर मैम हौजिक ओइनदि मतंग असे लुसिनजरगे मसुम पाथोकसगिब सोखिब लानखिब यावरसु मैम नंगाकपिगनि अनावबो इपावसुं अपडेट पिजरखिगे मैम ngai मिनसि हाइना चैनल सिगि मेकेदेगिसु थमजरि द सोखिब लानखिब यावरसु नंगाकपिगनि थैंक यू